کریئر ہیں یہ دیما زندگی معاشی حوالہ سماجی اسٹیٹس میں بھی یا ہوتی فیملی واسطہ یا حیثیت داری تو لازم آ کے بے روزگار بھی پریشان بھی مایوسی نمگرو نشہ نمگرو چندگی سیلنگ کاری نمگرو تو یہ چیز آنے بھی کہ بلوچستان نے ورنہ واسطہ آکبت آوڑے نوشنا نیستیں چونکہ بول گئے تو یہ مازیں وجہ سبب تو ما مروچی شیعہ چارو تفاس کرنا لوٹیں اور یہ زان لوٹیں علم و زانک شعور و ذات امرائی یا روزگار ہم زندگی مستر ذریعہ کہ بھی ایک مردمی کجا بھی پروفیشنل رہو اتی شوق بنیاد رہو اتی اوب و آگے بنیاد رہو بلے آؤدا یہ معاشی سپورٹ رسی آؤتی فیملی واسطہ سپورٹ بھی یہ تو علمی چارہ کپاؤں تو ای بابتا ما گب جنے میں دو مہمان ساڑیت میں اولی مہمان چیئرمین اسلم بلوچ چیئرمین صاحب اشد کے براکشہ تبے جوڑے چیئرمین صاحب مدہ میں دیوانہ کہتے ہیں وقت سیاسی سماجی ورکرے بلوچستان سیاسی معاملات با سماجی معاملات با تو ہر چیزا گندگ بھی آواریں گو تو ما خاص کر روزگار وانگو زانک ورنانی بابتا ما واجہ جیشن جس کریں شرف در دیکھیں میں مہمان ایک مدہ میں دیوانہ کہتے ہیں واجہ ظہور زیبی ظہور زیبی وشد کے مراکشہ ظہور صاحب بنیاد تھوڑا شاعری بلے آئیہ سماج معاشرہ گوں بعض نظریں ہستے تو ما آئیے نقطہ نگاہ ہم زانہ لوٹیں چیئرمین صاحب بندہ تمہیں درجس کن لوٹیں چونکہ وانگو علم وزڈم و ذات و شعور امرائیہ ضرور روزگار ہم ایک آئیے ایک ڈیمانڈیں ہوستے ہیں یک ضرورتیں ہوستے ہیں اور انسان روز پہ تو پیش زمانہ کا جنین لوگوں کا کو تو مرچا جنین ہم لوٹن کے معاشی طور ما زندگی ہر پیڑ تو کا وہ طرح آوار بینگوں پر سے تعلیم حاصل کو تھا ٹیکنیکل تو مجموعی طور بلوچستانہ پتہ سرجمہ بے روزگاری تو یہ سرجمہ صورتحال چوڑ گندے زیجم بچار روزگار سماج جی تو سچ مستر ہے سماجی حیثیت تک جوڑ کا انسانی روزگاری بلوچستان اچھی خطہ ہے کہ ایدہ وسائل بالکل ہستے اور روزگاری وسائل ہستے کئی بارڈرز کے ہستے تئی روزگاری واسطہ بالکل کافی ہے تئی وسائل ایک سامان دومی ملک روتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کسانی لیولا کے ہستے تو کت کنے تو بارڈر نشتہ تو کسانی کے ہستے تجارت کت کنے آسانی اگوں تو کمبلے کارے تو گیسے کارے تو ایدہ چی کے ہستے اگر مالٹائی چیزیں برے فروٹے برے تو دیکھو یہ روزگار مواقع تو ہستے بلوچستان یہ نہیں کہ بلوچستان روزگار مواقع نہیں دومی تئی ساحل سمندری فشریز ماہی گیری ای تئی کے ہستے بلائیں روزگار ذریعہ بوتا پیشہ وامی بوتا گا پیشہ بلوچستان ای بارڈر ای سمندر تئی روزگار تئی لاپ ہمیں دا چدارات کی ترا دیچ ضرورت نہ بوتا ایون ترا کراچیا کوئٹہ مقرانی مخلوق کا ایک بارڈر نشتہ نا یہ شرح روزگار واسطہ کوئٹہ آگے ضرورت نہ بوتا کراچی اسلام آباد لاہور وتی جاگا بولے مرچہ حالات کمو بدلا چیشن کہ تئی ہر یونیورسٹی ہر کالج ہر اسکول سال لے کے ہستے ہیں 2-2 ہزار اسٹوڈنٹ فارغ کرنا گئے ہر یونیورسٹی کے 6,000 اسٹوڈنٹ فارغ کا سال لیتے منی کیلکولیشن اسی کہ 50,000 تی نوجوان درائے گا ایجوکیشن اچ فارغ ہوئے گا عام گریجویٹ 50,000 گریجویٹس کے استے بلوچستان مرچہ درائے گا یہ 50,000 درساں سرکار روزگار دا آیا سرکار ایک کیپسٹی ہستے کہ درساں سرکاری ملازمت دنتے انڈسٹریز تو ادھا نہیں حالانکہ انڈسٹریز مواقع بلوچستان سکباز ہیں اچھا تو فشریز والا کب جے اہم صنعتیں جوڑو صنعتیں آیا چھے علاوہ 1960 ایوب خان دورہ ادھا کستی فیکٹری بوتا یہ تھی کہ سریا ملی یہ ملی چی ایشی نامی کہ ادھا فیکٹری بوتا مل بوتا نا گودے مل بوتا ٹھیک ہے نا گودے مل بوتا بولان ٹیکسٹائل مل بوتا
चौथो वोलन मिल बुता मस्तूंगा अच्छा अरनाई वोलन मिल बुता इचे मेल बुतगा इहो गोदे बुतगा जी ये मस्तूंगा। वोलन मिल बुता वोलन वूल मिल। जो वोलन मिल बुता तो रेशम साजी बुता मस्तूंगा बस भलाई सनत यार रेशम साजी परचक शातू तो दा भी ई दुर्स केस्ते अमा जमाना इंडस्ट्रीज बुता 1960 67 साल सहारिया केस्ते तई ई स्टेटस बुता मरचा तई एग्रीकल्चर रिवायती ट्रेडिशनली साइंटिफिक नी अच्छा कारण बुता लाइव स्टॉक तई ट्रेडिशनली फार्मिंग नी फार्मिंग ना इस तरह साइंसी कार बुता ही बिचार ये बलाएं केस्ते अलमिया एक सोसाइटी वास्ता के मर्ची दौरा तई लाइव स्टॉक तो डिपेंड कने दा बलूचिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान डिपेंड करते एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज तो अनु केस्ते ये टेक्नोलॉजी दौरी सकबाज तेज ये कंपटीशन हमारा एक क्राइटेरिया पूरा कनक सक गिराने में वास्ता इवन बलूचिस्तान वती जाएगा पंजाब पूरा कुछ कनेगा नहीं चमड़ा सनत ते कुछ खत्म बू ना पाकिस्तान चमड़ा सनत खत्म बू पर्चा खत्म बू के आर्टिफिशियल चमड़ा दरात रेगजिंग की दरात ये क्वालिटी शर्त रही सस्ता है तो अमा के ईद कुर्बानी एक अल्लाह ने सरा कराची झगड़ा बूतर वक्त मरचा आइए कस्से कस्ते जुस्तन का पर्चा क्या सनत बंद तो तई सनत बंद हुआ हालांकि दुनिया तो का डेवलपमेंट आ गए इंकलाब आ गए सोलर या इंकलाबी दुनिया तो का 24 आवर केस्ते अगर यक मर्दम 8 घंटा कार को यक शिफ्ट या फैक्ट्रिया नु सोलर और लिथियम के हाथ का एक फैक्ट्री 24 घंटा कार को का बिजली आ रही जरूरत नहीं वती जिंद केस्ते पावर प्लांट लगी तो ये इंकलाब दुनिया तो का बलेशिंग के अम्मे इनकलाब मारा सर नहीं मारा बाज जवान मात्रगेशन जिसकने जी शरबदान उश्कनों को चारों का लाजम दुनिया तो का मुआशी इनकलाबी साइंसी इनकलाबी हर बड़े सनती इनकलाबी तो लाजम आ इंसान है गहबूदी वास्ता हाँ मालू के वशाली वास्ता हाँ भले मैं करा कुदरत ने मगा या अल्लाह ताला ने मगा कौन चीज़ न बख्शता या कौन चीज़ दिया न होता तो मतलब द्रोहान चीज़ अस्ता हर चीज़ अस्ती लाजमी कि यहाँ तो कार्मर्स कने यहाँ देमा कार है यहाँ निसरा नौकें साइंसी मैकेनिकल साइंसी निज़ाम रिवाज दिए तो आइए असर तो आइए ज़्यादा बुत का मालदारी भी या किश्त कशारी भी या फिशरीज भी तो वहाँ ने सरा कारकनक भी तो लाजम वहाँ ने रिज़ल्ट वहाँ ने प्रोडक्शन और पैदाइश गीशन ची गीश भी मल्लू का रोज़गार वसीला भी मर्ची साइंसी दौर बाज़ चीज़ पैदा को था भले माई द्रोहाई चीज़ा मौजूद हैं भले बस ज़िंदगी वाजन गाई कसिया दो टाइम में वरग मोहताज है कसिया जहनी परेशानी होती इलाज को तो न का कसी देखे मसले चिकाटे तो मजबूत हो रहा ये द्रोहान चीज़ अल्लाह दाते गई मल्लू के वास्ता नहा ये एक सवाल है कि इसी वजह ची बुतुका इसी तरह ची कार करने ज़रूरत है जी आज़र साहब मजबूत हो रहा मतलब अल्लाह ताला दान ना चीज़ कुदरत ने दुमी सरकारी जिम्मेदारी भी रियासती जिम्मेदारी भी या बाख्तियारा ने भी क्या अमा चीज़ा जवान बेकम्पा होती महल्लू के वास्ता उन खलीज मुल्क तो बेचारे सिर्फ यकीन तेले वजह देखिए हिच चीज़ नहीं तो को वहाँ भले आँखें जरिया बदहानी लाइफ अमिचो स्टैंडर्ड बुर्स को था कि हानी ज़िंदगी बाज वशाले तो ये बाबत चीज़ विषय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूँकि चेयरमैन साहब अबर कनगा कि मैं स्टूडेंट हो वानक जा हो वरना बेरोज़गारी तो वह तो शगाय के खलीज मुल्कारा एक तेलिया अच्छा से रोज़गार है भले तो बलूचिस्तान ने मगा ब्याह बलूचिस्तान और कुछ चीज़ें की नीज थे कुदरती वसाइल भी या हमें ज़र भी या ये बॉर्डर्स भी बा तो आई यार कुदरत अल्लाह मजनी एक मड्डी दा था यकीनी ये मड्डी कारमर्ज कनक पलस मखलूक के खातरा ये हुकूमत वक्त जिम्मेवारी है भले ये रेदा मचारगाएं कि ये पे में दिलगुजदारी नेस्ते बार्डर अगर मैं वाला चूँकि मनी ताल्लुक से मकरा नहीं मकरा ने भी हमें बूत गए पूरे बलूचिस्तान
بلے تو گشت کرنے کے ایک بارڈر پنجگورا بھی ہستیں گوادرا و تربتا او دے اما مردمان کے گاڑی وام کرتا بارڈر نیت تھا ہما مروچی پا یہ رمضان روچا من خیال پا دبو جو سہوریا پریشان بلے ہی نہیں کہ کار پا لس مخلوقہ بندے عام مخلوقہ بلے ہما مردم کے آیا زوراکاں آئین اختیار ہست لینا آئین ایک تعلقی ہست تو کھمائے نہ گایا اور بلے ہما مخلوق کا گیشتری یعنی لس مخلوق ہے پا نانیا پا آپیا پا دبو جو سہوریا پریشان ہے یقینی یہ چیز پدا تی ہما جاورا نگے کنا نمہ لوٹیں کہ تی شہری بھی تاکہ اگاں مجلسہ زیبدار کرنے واسطہ جی آو جی شرف دارہ مجلس دے مروانے تو ضرور جوی مرا چیزیں اشکان لوٹی یقینی کہ ہمیں ابر بوگائیں اردو ایک نظمی کے ظلم تو ظلم ہے ظلم میں بھی کروں ظلم تم بھی کرو ظلم یہ بھی کریں ظلم وہ بھی کریں ظلم زمین سے اگے آسمان سے گرے ظلم جو بھی کرے ظلم تو ظلم ہے ظالموں کی اوپر کوئی سنتا نہیں ظالموں سے کسی کی بھی بنتی نہیں ظالموں کے مقدر میں ہی مات ہے ظالموں نے کبھی جنگ جیتی نہیں ظالموں سے ہی نفرت کرو فرض ہے ظالموں کا کوئی زخم سیتا نہیں ظالموں سے زمین آگ و انگر بنی ظالموں سے زمین آگ و انگر بنی میرا زیبا جہاں روز محشر بنا کوئی فرعون شداد نمرود ہے کوئی جمہور کے نام ہٹلر بنا ظالموں سے زمین آگ و انگر بنی میرا زیبا جہاں روز محشر بنا کوئی فرعون شداد نمرود ہے کوئی جمہور کے نام ہٹلر بنا کوئی خیر سخن میں منافق بنے کوئی دنیا کا سب سے بڑا شر بنا نہ ہو اونچے تمہارے یہ سر ظالمو نہ ہو اونچے تمہارے یہ سر ظالمو رہو انجام کا منتظر ظالمو آخرت ہو یا دنیا کی تاریکیاں دیکھ پاؤ گے اپنا ثمر ظالمو بولو کب تک رہو گے تم مظلوم کے زیست اور خون کے سوداگر ظالمو ظلم میں بھی کروں ظلم تم بھی کرے ظلم یہ بھی کریں ظلم وہ بھی کریں ظلم جو بھی کرے ظلم تو ظلم ہے جی شرف دارہ گپ مجلس بوگا ورنہ ہنی روزگار والا اس کے بے روزگاری سکباز ہیں تو لازم روزگار مردمہ مثبت چیزیں یا کہ مردمہ کے جوانے والے کے انگیج بھی تو آئیے اما کے انرجی با یا طاقت بھی جوانیہ کارمرز بھی اگر کہاوتیں مقاصد ہیں کہ بھی خالی جاگہ شیطان لوگ بھی تو یہ مقصد ہمیشہ کہ لازم ذہن ہچ نہ بھی ایک ذمہ داری نہ بھی چیز نہ بھی تو لازم مردم وسوسہ جاں وہم جاں اور رانگ نمبرہ غلط سوچ فکر ذہن تو کا پیدا بھی تو اسی حوالہ عظیم بدی چیز پیدا بھی تو سماجی حوالہ ہم احساس کمتر تہا بھی لازم معاشم ضرورت ہے نوجوان مردم بے روزگار ہیں نہ سوری کو تو کا نہ لوگ بس تو کا یہ چچم جنجال باز با تو ای بابتا علامہ فکر کرنے کی پرچہ یوت بلائیں طاقت ہے آؤ کہ وقت پتہ یوت سبب یوت وجہ سے آؤ کہ وقت بدل بت تو کا مائی طاقت ابت تو کا کماشیں مردم و کماشم بلے شان دیما برک ضرورت ہے جی وجہ انچو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بابتا گپ بھی بازیں والا بلے ٹیکنیکل درو آوڑیں صنعت پہ پتہ نہیں کہ آہانی بی اور درو الیکٹریشن بت نہ کنا درو شعبہ بت نہ کنا اما چیز کے وسائل میں ملک تو کا ہستے یا صوبے تو کا ہستے اما یوٹیلائز بندے آنی پروڈکشن زیادہ بھی تاکہ آنی وجہ ایکسپورٹ امپورٹ بھی اور دومی چیز کہ بارڈر سسٹم آپ مشکائیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ہم تجارت باپا رہے یک جگہ تو پیدا نہ کنے یک جگہ سرک کنے پیش زمانے کا بارٹر نظام بتا مطلب یک چیزی تئی کرے بتا ایک چیزی منی کرے بتا منا تئی چیز ضرورت ہے تو منی داتا من تھرا داتا کہ سسٹم بتا ایہو یک دنیا ایک نظام ایک ایکسپورٹ امپورٹ نامد آتا جی وجہ اگر یہ والا کافی جانا بچار یک کی تو اسی کے روزگار واسطہ ماحول پیدا کرنک
ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی اب بھلا ایک سمندر ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن بلشی کہ تئی دردہ نوا پورا ہرچی کے تئی وسائل اداستے آئی اسکوپست آ ٹیکنیکل ایجوکیشن لازم ایک توتی مائننگ تی یک بلائیں انڈسٹری ہے بلوچستان ای ٹائمہ دنیا پورا دنیا میں ڈگائیں دنیا تو کا یک جنگ ریئر ارتھ سرا جی اور دنیا تو کا اجدہ قسم ریئر ارتھ اسی افدہ قسم ریئر ارتھ بلوچستان دنیا تو کا اجدہ قسم آنی افدہ قسم کستی بلوچستان آستا بلے تی نوجوان مرچہ معلوم نے ریئر ارتھ چیا گوشا تی لکھا پڑھا ہے مخلوق کا نوجوانا دانشورانہ منگا تک معلوم نہیں یہ کیٹیگری کجام کستے منرلز کہتی لیتھیم بیٹری دنیا بعض بلائیں ضرورت تھی تی موبائل فون ایک کسی بیٹری ہے نیم گھنٹہ تو چارج کرنے 24 گھنٹہ تی موبائل کستی تی بیٹری چلائے نہیں ای ہمیں لیتھیم میں مرچہ ڈرون کستے مشہور ہے ٹھیک ہے دفاعی لحاظہ ڈرون تو کئی کسی کسانے بیٹری یہ کہتے 200 کلومیٹر 600 کلومیٹر رہو اتی ٹارگیٹ کا واپس کہتے یہ لیتھیم برکت تھی اور تی کے راستے تی مخلوق معلوم نہیں یہ چیاں را مٹیریل روا گائے معلوم نہیں کجا روا گائیں چھیبو گائیں یہ ضروری ہے کہ وتی کیپسٹی ڈیولپ وکا وتی نوجوانانی سرا ٹرسٹ وکا آنا کستے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیے وتی انڈسٹری تاکہ تی نبی را مٹیریل تو دے تو سیر نہ بھائی را مٹیریل اما کستے سندکا چے اکر را مٹیریل اما داتا نو 1.5 کلومیٹر کستے زمین تو کا خدائی بوتا را مٹیریل دورا شتا نہ پاکستان سیر بو نہ بلوچستان سیر بو ہمیں حسابہ ریکارڈ کے ٹھیک ہے ہمیں حسابہ تو یہ لیتھیم تو یہ ریئر ارتھ رہو تو فلورائڈ ٹوٹل ہمیں داچ رہو گائیں دیکھیں ملکانی تقدیر بدل لیتا آنی تقدیر کستے ہمیشہ ایک آرمچ اونیکسا تو را مٹیریل دے 50,000 ٹن نہیں لاکھ روپے ٹن 9 لاکھ روپے ٹن اور تو پالش کنے اونیکسا تو پالش کنے آئیے تو ماڈل بنائیں نہیں آئیے تو ڈنر سیٹ بنائیں نہیں آئیے تو یک کپے کستے قیمت تو فرانسہ پاکستانی کستے کرنسیہ 20,000 یک کپے کستے قیمت تھی تو آرہ پالش کنا گیا فیکٹری ہے نا آئی انڈسٹری ہے یک فیکٹری آچے کا کستے مردوں کارکنا ای نیمگا روگ لوٹی روزگار بو گائیں پتا یونیورسٹیز بچار تی یونیورسٹیز کستے تی آمدن ذریعہ نہیں انڈسٹری نہیں کی طرح کستے پیداوار دیا چلا ایڈی سرا چلا کستے فنڈے سرا گرانٹ سرا یونیورسٹی زر پیدا بکم یونیورسٹی زر پیدا نہ کرنا یونیورسٹی کستے تو 20 فیس بڑھائے نہیں تعداد کم بھی انویسٹمنٹ جائے ہے نا یونیورسٹی تو اسٹوڈنٹ سے انویسٹ کرنے ہمیں اسٹوڈنٹ پیداوار پتہ جوڑ کرنے سب آتی پیداوار ہے کہ دے مارو تی واسطہ انڈسٹریز چلائیں نہیں ٹیکنالوجی تی یہ سوسائٹی سنبھالی تو یہ دا کستے مشکلات ہیں کہ ہمیں در سے دھیان یہ نہیں مگائیں کہ ہر چیز ہمیں بکنا پرائیویٹائزیشن فائدہ نہیں تی اکانومی اماٹی میں اسٹرانگ بھی کہ ڈننا چزر کہتی ڈننا چزر چوں کہی یا تو اسی کی توتی ہمیں را مٹیریل دیا گئے دنیا یو اے ای تو وشتے نا کہ یو اے ای امارات تھی ڈیپینڈ کا تیل لے سرا مرچاں یلد آتا ہی چیز ٹوٹل ٹورزم مطلب یہ چینج کو آرہ معلوم ہے کہ من را مٹیریل کے من دیا گاؤں یہ ختم بھی ضرور ختم بھی نا یہ تیل کے من دیا گاؤں دنیا آ رہا یہ آخر یکروچے تو ختم بھی چینج کو پیٹرن ہی چینج کو نو دویا تو وہ